sesuatu yang maka sami tadi baligo bini riki kaya penjaga gedung dalar ring tapakan itu mentara sinara sami sane sembah bakti titiang dane jero mangku sane banget suci titiang dalar ide dane sane sih tresnane titiang galahe mangkin titiang pengayah saking geus gedung dalar niki watang duwine istri karya alit Ipun presiden ngaturang ayah dan wakil rekala itu betari napak perdiwi dari kiri karya agung busah balai agung desa Jakarta niki maka cihna subaktin ipuna dados ring DJ jo mengenah dan perlu yang undang desane yang mulu saja sakti wikan ngeneh papahane sakewala angon nyakitin timbang makin durusan niki durusan sanai presiden durusan makin niki kalah becik hujan rintik-rintik kuniki pengeliakan pasti becik rauh ini lek aja ketutup di tiang gelondang ketutup melejek bos yenten presiden Riki Reksetre yenten presiden Reksetre benyak dados bentuan bentlut kayang benan jedot durusan yenten idang na alit niki sanai dados watang tiang jurundang duwene duncang dan dados napi je dados sampian emas jaket tunggul napi je wau ngandang kerajaan durusan makin ampun lah di tiang pengayah saking gedung durus di tiang gandos Riki mungkin je kui sesan ragane dari apa je pura-pura dari mangku pura-pura negak mimponi di tiang sarang watangan sana makin durusan dados napi je dados bergi Panten bocor melajah, usesan melajah, pengliakan kewala angwan nyakin ditimpang sana makin niki sampun dados sobakin niki watangan duwene istri alit malih becik durusan dijang yandos yenten malih jebos jagi kesetre reng setre dados riantukan gala asapun niki ambure pembangat niki kebanda atau sampoh apun niki dijang muning makan margiang pengundang duwene yang mulai sekan sakti pejang pukuran terus tapi meriki rame-rame Riki nonton sekewala lah liak emai kan nyamplok muncul masih pejang pukur dados cobain dados intonin dados dijang dados pengundang duwene dados Mang Reglis memargi niki nilai-nilai duwene Mang Reglis ide betari nampak pertiwi dijang makin jagi lunas kesetre sekewandan seluruh dijang mumputang pengundang duwene dijang unsur pengampura menawi tewetan kaiwana dijang bola di kawasan sampai patut dijang unsur pengampura simak dijang untuk Pramasati Om Santi Santi Santi